Obila ma Elbagon County ma Nakuru dhi nyime kod timo nonro mar nek mar jaduong' ma jahigni 72 kod minode ma jahigni 70 ma yango ni onegi gi jatijgi madala kendo ma ringregi owitie kisima magibire kinde ma miyo moro ma jahigni 24 na bende odinne kod ketho mar nego jaode ma jahigni 38 e kar dak ma Kitengela e kaunti ma Kajiado. Judith Omondi nitiere kod ler. E kar dak ma Elbagon County ma Nakuru, chenro mar chako manyo Pius Mashogu kaachiel gi jaode Jerusha Kwamboka ma jahiga 70 ne ochakore nyoro tarik 14 kane omanygi kod anyuola mar gi yor ong'we yamo to ne ok gimako simu. Menyo mane okelo ji nyaka e dalagi kama ne giyudo mana jatich ma jakwath mane okwedo ng'eyo kama gidhie kapok oyud ringregi e kisima. Sasa huyu kijana ambaye ni mfanyikazi wao alikuwa ndani, na aliposikia tumefika kwa mlango akatoka akatufungulia. Tulipoingia ndani ya nyumba tukapata kwamba vyumba vyote ndani vilikuwa wazi. Simu ambazo tulikuwa tunazipiga za wazazi zilikuwa huko kwa bedroom yao, lakini wao hawakuwa. Na tulipoanza kumuuliza, na wakati huo askari walikuwa wamefika, akasema walikula zapa wakatoka wakaenda safari. Tulipomuuliza wapi akasema ajui. Wale wenye tulibaki ndio tukakuwa suspicious, tukakuwa tunatembea kwenye boma tukifungua septic tank na visima vya maji juu ziko mbili. Wakati tulifungua kisima ya pili ambayo ilikuwa imefungwa na kufuli, ndio tukapata mwili ya mama, uso ndio tuliona ya mama, na tukaanza kujua ya kwamba huenda mili waliuliwa na mili ikarushwa kwa hilo shimo la maji. Opogore kod ji ariyo gi ma ringregi oseyudi, bende nitie jatich achiel manyako ma bende nyicha tiyo e dalane. Kata kamano chakre ngeso mar tarik 13 ne ok oyudre kendo weg pacho ne paro ni odhi, gino ma bende kelo penjo kaluwore ni pod lepe nitie. Walikuwa wafanyikazi wawili kabla ya siku ya Jumamosi, lakini asubuhi wa kuamkia Jumamosi msichana alikuwa amepotea, hakuwa. So far tunatreat yeye kama missing person because hatujui kama aliwaka na huyu mfanyikazi ama yeye alienda tu nyumbani kama kawacha yule wakifanya kazi mbaya hii. So kwa saa hii hatutaki speculation. DCI anaendelea na investigation na ile takuja tutajua. Etich machielo makoro jakwathni nyaka sani ni elwet obila ka ringre ji ma osewito ngimagi to seterie kar kano ringre joma otho. Komachielo e kar dak ma Kitengela kaunti ma Kajiado bende pod penjo wuok bang' dhako ma jahigni 24 chuoyo jaode ma jahigni 38 gi pala kendo ochuoyo wito ngimane ka imanyo kode thieth. Jana tulikuwa naye kanisani na tukatoka tu vizuri mwendo wa kitu saa 12, na baada ya kufika hapo yeye akasema akimbie kwake na sisi tukaenda kwetu. Hatujui mzozo mkali kiasi hicho umetokana na nini. Mama alipika nduru mara moja, akisema huyu ananiua, na akanyamaza. Sasa yukajaribu kuja kuangalia mama, akawa mkali, akawa hataki mtu aingie kwa nyumba. Nyadendi ni osendi kendo ni elwet obila ka irito chwali e doho odiochieng' makiny ka ringre jaode to osechwali kar kano ringre ma Kitengela sub county. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakika 9 nyakoro mga juang bang sa achiel midhiambo chendo en ramany piny erokamano kuom edo kete Ramogi TV.